enkuyanja y'abantu yahikaha mukoro gwo kusima Bishop George Tibesigwa akozere kandi gwatandika no kutaho ebimuri kurwa omumba zone omukazi we Everance nagira ngu abira ryo muntu atarukunda kurwara kandi kurwo mu 2019 akatandika kuteganisibwa oburwire bwa shukari na pressure bitungu hati akwasirwe infection yamwitera omubwire buki Bata yobisa South Africa bashanga tine kanzi bamutwara Nairobi mu cyombe cyo machache bera ko kiri kubasa cyagira mu tine kanzi ngweni hati ikimisire y'ikari kambagiri abana abanyabuzare bagamba hari Bishop Tibesigwa nko muntu bire nakunda abantu kandi obire nakunda kureba ngo uburyomwe aine cyari gukorera ihangari nyina Emeritus Nyakabaare yanavuga kuja kuja hano Nyakabaare ubona nkamvuga musitendero nchitendero yachikamo wagenda nyunga ko mumushiye. He was a man who would think and care for others, putting himself first before of everything. Onka kikumanya nobara kubanitwe nobara kutiyamba abomukabati y'abateki aba cleaners aba kwaya abantu na munonga batwire hihi no mugenzi kandi nangwa abakozere nawe emirimetari yemwe nemwe nabo bamugamba abukuba abiri ajyamisho kitu ifakta ya gitara yitu kandi nebito bitwara byona twita kubasa kubikora tutakoziseka ya reference point iki cyaro tukatine bisi tukantunamiza mu cyaro akagenda akana amanyapimana abina amanyapimana mu munyangora gachofu ngumwanya kusiba no hinga no kusiba no Rwanda that was the philosophy y'umunyangori akatunywa n'abantu baheru baturitera bisi abizi yabihucisha kuri abebembezi ba RWAMPARA abahikaha mukorogu baasiima kandi bagamba hari Bishop nko muntu wabashagikire ombyo bwebembezi all the time tumukadilingaho bana muntu kubana shoti has all the time in life okimtaya he's not in a hurry if he visits you he's not in a hurry and he was so jolly yashabira kizinde yashabira RWAMPARA atebishiri nkunda RWAMPARA atebishibana mwe mutayita RWAMPARA atumukangara musi kandi tukabembeza abakiroranga yacu turekereho tukirizine mutuje kitwakora uko mhando guguyabira kunda ngo tutereze. Bishop w'oburebezi bwa Ankole Diocese wayebembero kushabira omubiri gwa Bishop Tibesigwa yasima kandi yahamya kwabira ryo muntu ojunure ubwo mushijo akakora yaye kozesa yedyarema kwesasra tumachura ubuyabirari external relation and development chaplain lecture omubiri gwa Right Reverend Dr. George Tibesigwa gwararo makage omurugando kandi nyencyakare akashesheka rwa mukaga na ija kutwarwa ahambuga zo bureberezi gukora omukoro gwo kumushendekereza ogwa hamuheru ahabwa TV West ndu Christopher ahimbisubwe.